Oke, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Hujan-hujan kita coba ya. Mendali ya. Nggak nampak jalan guys. Iya, remnya menjerait. Oh my guys, betul tengkang kita guys. Betul tengkang nih guys. Astagfirullah, subhanallah guys. Aduh, ada yang mau tempe guys. Guys, ada mau tempe guys. Aduh guys. Aduh guys, jerangkang kita kayak gini guys. Nggak direm salah guys. Ledak guys. Ya guys. Kita tempe kita guys. Ya. Guys. 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 Kita tempe kita guys. Letih tangan kita guys. Ya guys. Aduh. Ayo guys. Naik guys. Ya naik nih bo. Licin guys, ini hujan kami kemari guys. Ini mau coba trik medali. Naik. Nggak mau naik bang. Biar. Ayo guys. Oke bang. Ya. Ayo guys. Kita sekali berhenti lagi aja guys ya. Tempat pemandangan indahnya guys. Ini baru diperbaiki treknya guys. Jadi pas hujan treknya jadi becek, banyak lengket. Kalau treknya kering guys, masya Allah trek ini guys. Mau ketam barang itu guys. Oh guys. Awas guys. Ini goeser gatal guys. Hujan-hujan pun dimbat guys. Mau juga penuh guys. Penuh juga. Penuh. Cepat guys, jangan berhenti lagi guys. Pokat guys. Ini berdua dulu. Hai guys, kasih jalan. Lambat kali sehari guys. Iya. Kencangkan terbang. Mainkan. Oh, biar bertempe kita. Halo guys. Halo guys. Awas dah tunggul guys. Awas tunggu guys. Mainkan guys. Ayo guys. Potong saja guys. Mainkan. Guys. Allahu Akbar, subhanallah. Mainkan guys. Subhanallah. Subhanallah. Licin guys. Licin, guys. Allahu Akbar, subhanallah. Hampir saja ke kiri.
Subhanallah. Main guys. Main guys. Main guys. Kenapa cepat? Kenapa? Ayo. Subhanallah. Main guys. Subhanallah. Ini gue gatal nih. Hujan-hujan gimbat ya. Main guys. Nah, subhanallah. Rusak kali gambar kalian guys. Jangan main tukitin guys. Keluarkan terus guys dari lubang tuh guys. Lo bisa guys. Saya udah bisa guys. Harus jatuh guys. Ya saya pun jatuh lagi lah. Awas kayu guys. Apa? Anak apa nih? Jalan. Orang nih. Oke main. Ah ini tembus ya bang. Kadang Bang Anu meliput tuh ya Bang. Oh, foto-foto depan. Bang Hana gede. Tari. Biar tengok pemandangan. Baru main terakhir. Masya Allah. Wah, ini baru enak. Guys, agak becek. Guys. Ya, agak melongkok bang. Hampir saja guys. Hampir saja guys. Hampir saja guys. Ayo bang guys, main lagi. Jalan licin guys. Baru hujan jadi jalannya licin, kami tidak berani kebut-kebutan. Pelan-pelan saja. Ups, masuk lubang guys. Hampir saja guys.
blong guys. Rem gua megang guys. Remku nggak megang guys. Sama belakang. Kenapa ya? Gara-gara kena apa ya? Solar nampak ya. Solar. Sini baru foto. Licin guys. Awas ada ilmu. Ada lembu. Awas, ada talinya, awas. Itulah bang, jangan panggil dia. Yang 8 menyusul. Guys, rusak ya gambarnya, Bo. Oh, licin guys. Licin guys. Awas mu tempek. Awas tempek guys. Licin guys. Licin guys. Ya. Mulu bang. Bawa. Jangan kencang-kencang guys, licin guys. Potong satu terus. Licin guys. Ya. Jalan sesat bang. Ayo bang Amri ya, dipotong sama si Skiu nih bang. Ah, iya. Ya, kena potong Bo. Licin guys. Rem sudah blong guys. Rem sudah blong guys. Rem sudah blong ini. Kena potong guys.
Ingat motong Marquez ni bang. Kenapa potong? Kita ngejar si Siu guys sama trail. Ayo guys. Gasis kiri depan. Oh. Bugas. Cepat bang, belakang ni lembunya ni. Hati-hati guys, lembu. Alhamdulillah. Seru juga guys.